Fifi alava o lita yao i tatalufa atu sopa mapano i Yesu Kristo. Ia berpamano i tatu Ekalesia ia ikuiti na unei alufa foi ya utusume whawhiangaina whamtua ia ni hata foi lea o sema i toe ina whamtua o ti akono whamtua i kulanga talabou ia o i tatu mano whanau ia le tua lita yao amen. Haleluya. Ia whakatoa whatalofa lita yao ia i sume la kristono whamtua ia ngata ia o i sute taku ia kutoka whamtua ia palono ia tatu paino tusi koi ia whamtua ia moala ia kai ia ngata ia ia tatu sume ia palepo na whamtua ia risa amen. Haleluya. Kono leta yao ia siaso mutapena ia tua usawia ia mota tau amen. Wafoi ile ngata o tatu paina taurana ile tua ia alofu ina